So we deep for be shown come found. None commission a negative. Oh, now Jesus say negative because a be I know that. A be you, a be a yari, a be a to renchama. Instead of so be do with D for nothing. Now because we a prophet of doom. Dear being with D for the one come cransasem, our teacher some any idea and cabeting your mama did so. Now rather no question idea young yum sisheni usuru any uwone yari one summer bremen. Instead of so begin sam. It was so rather would that would D for in passing. Ese we D for the tin who at the Bonibia can found. Na obebu say Yankopon and Yankopon Bachelor idea potia. Young father and 1 hour they were. Me starting ya juma foforo papa bi wiye no ye ohene na be pemene me kasa me na me kum papa no wo kwan be ade ponte ma me kasa ne say everybody tell bi a kire me clear ese papa me hinie no enkofo me yensa bi abo no poso bi kuna to atwe ne kwa me hunu ade no me nya access me ne papa ne be kasa but that time na fe na me nyini wo nya me dwuma mu ntino na ma gene am say e negative. It will catch it over here. One church and crowd about problem because I positive. Mishadi, my twice more than 21 times manka. I'm paran conforming and send papa to church. So be catching over say, a young casa near fight your mammy, Ipakuru Diagoro. Into when a dear no and Puyampo now. One casa was some near to come. Say, oh, a buyer mammy. I want someone. Enya yare asemu ye di for ne se ye hie mu ne ye bompaya enya yare asem ne ye wu asem ye bi o yare o mami na se o yare bi o no mo yakopon dum se beku na nku na ati asasi se na hye ho na sabe uhunu ukunu uhunu ma uhunu yere uhunu adofo kwa mami se wo kikire ore ye mami asem ye kan ye wu asem ne ye kan yare yare na amanfo kekeka sen wo yare ba ye di for ye hu wo sem panimfo no so mutie Ghana a di for ye mu bi sem am 10 years so mbenyina che hu se wo enkutia ne nsorintie bi koso ewo baabi ne nkutia ne nsorintie na e koso in the realms of the spirit no ni nyina na say se maame ne nte wo no mo a na se bi dipre nyankopon dia ma ni free ne nsa ne kokodi obi nsa enko bi pe ye maame di e koso Ghana ntie me e yesu so sem complete. Se omedi ye hospital some kwa na sunsum nsɛmanti ye mamu a I'm telling you samami e besi no sunsum na sie biu aka sunsum nsɛm be dane ade no asɛm no enti party ni mo a sunsum no no ma ekoso enti sam panimfo de bia omu so no eno ayo omadwini so said the we are said owu sam ya tag NDC on pasa sa de ni fiwa ene ye innocent ni tuana mo na ye nkyere sunsun mo ma ye ya nipa boni for be na dwene so pese o claim lives no onu mo ye be pop back to sender na ade na ye be adane akọ so because ma me ka no kura bi bibia ni asasi so esikwa and then aka prophet press and cancer e wo menche wa ha ile ba didi enkomo e dia fani e koso e wo man Ghana ho ya sofo e ka e de fa maami na jenu poku ajima na yare no pepe so a se maami no edu ho nkomo e na ye ba bebo nti mense wo mre no ka no ho na ma prophet akwaba yo me jo so maami Papa bibi aboko. Oba de na dawo ba bibi aboko na so. Ya ya so ache kakra. No praise ya ache kakra. Ye maami yare se wate. Matepa. So ye nyina ye maami. Ne sabi asim bi e fan ho bi ye hia enti matepa. Papa wote ye ne se na ye. Nyamie ni ne kreni sani enye obi ade ne sana me so nyame de. Okay. If it's ye maami prekope. Nyina no ye bompa ye de man Bible can say we say so be a panini anase bi obi a kandinia also bompa ye man if it's krono sa sumdwe ba ma wonso be nya sumdwe ntia maame nam sese bi waye o man ni na maame nti ye bompa ye de man na asem na akoba no ya rewosem nti yesre nyankopon se abadi nyankopon e ma ewie mu ni din fama ye just say ni urade amama funsu de amafu ye baba de nyame amwo hu so na ye ni kan ko ne wu nwa no asofo ni bi di kan
e kan ya ba ye ba be ye beto ya ba no enkomhye de bia me kasa Ghana ha abato obrem ne de bibi bu wa enkomhye ne de bebo dodo na ne kufo ba ko a ama maame yare ba mi susu se enu ntina ma yare na ye ho ye maame na nkasa owo enkomhye ya hyefa no ho ene e ma mpeni John Dramani Mahama asofo akuku dam ne ba be ka se wo mahu se papa ne di nkunim de na so di nkunim wie na osiefu yare ba ye asofo ni bia san ba bonte be ka se eyowo ene e ba maame ne so uye nyame nipa se wote se sofo bi hye nkom se ya eya na mo hye wo nkom hye na ebe mu a ena mutumi ne ye adwuma ana asenete yo ma me mechia ahwefo ne tifo eya na nye odifo bi adese ye hye owu anase bi a nkom hye bi mo be kan sese bi eye negative nkom hye na bi na emom ne tie ne se eni nyankopon ayi a kire ye no enu na yehu ne eni nyankopon ayi a kire na yehu na no nso so ne ka ho asem. Okay. Enti se nyankopon eyi owu asem edi kire odifo a so odifo no eka je se nyankopon ma onyansa ne ndia wo de beka ene se nyankopon yi nkwan so so de kire wa we se wutimi ohunu na we de na woka but ye ni pa na brimpi no ya na ni pa bia dwen ne se opeso oti asem dem ko a ba de bia na asem me ka kire omo beni me ne nsole ma ne se betimi mpanka ni pa bia oti asasi so abompa se nyankopon ma negative side a ebeba so owu ba beba so ne nyankopon bi wani ni se wu na wo ye ho dwuma na owu ne parewa nyankopon ya de but se wu se owu beba ne wantu anamo ne so wu ne ba beto a se bia ba beto ko firi mu but ade papa de se ba beto na wanhu kra na ebeto a de nyame ase but ade bone ba beto ko firi mu a eya de bia eya enti na di for the commission bi bia o ba out ba be share e fa ye ma me yare eni sabi impo owu sem no aya de se eya mpa nyankopon bia nipa bibia ni amomo me kra no before ye beto aba no ma bibia na brade nyankopon bia so e de kire enti eye ne esesesi wo sunsun wi ase ni pie ho na mani ene nyankopon bia ye di for nyeniam ye hu ye ka enti se ko ba se bia NDC for any omampani ni bude ni guso no ka se oh di for ni commission wo commission huwa sebi no ma ni bibia fanfan wa NDC sebi osun eni isun e baba ka to man so yes enti no ade a yehu ene ye ka ni mum si hu ye ka nese omo so asemi omo ye modwuma nyankopon adom na no ma betima tani amana ye amana ye then yes ya na mu na mo ka ya na mo amu ye mu ntimi nya ho hwe ma na nye ya na ne ye tie so me be kire no ma me yensa bi okay je wo hwe ba ya obetima hu bibi wo sunsun wi ase ne awradi nyankopon a kire o se nipa na wo ho afa ne ho no age se nipa no ana se nipa no nipa bi eye bibi fa ho let us so mutu ho anamo enti to de bi o ma wo yudifo nyankopon betima bi wani am wo hu bibi but nyankopon bi wani am wo hu ade no bia na wo kai ni nipa na anje wandi ana ne nkrofo no nso betima tu anamo ama no so anje andi enti so mo na anye nya bi wa bibia ni wono ma be ya fa ho etu ka Bible say emra Isaiah ekoka kire Hezekiah say nyankopon so wo mehye no wo nkom ese oba ba bi wu Bible say King Hezekiah eye bi fa ho de be no ye okon nyankopon nim ko sungu nyankopon so say udinfo aba be ka owu asem e de a kire me but nam say me King Hezekiah me tisunso mu no ma asenti no me to wanamon anamon ne mpaye awrade nyankopon me bona ni sugusi Bible say e ba sa pepepe no nyankopon etie mpaye no ene awrade nyankopon sa kire odifo Isaiah ade a onya ebema King Hezekiah atenase enti with such encomission senka King Hezekiah nye bibi amfanwa enkuwo ni beto no ampa okay enti ye won komsha number 1 wu ni pada for example me fa say bia enkomsha ba fa ye maame ho ese obeyare wayare so ampa na sabi owu nsu bata ho enti se ko ba se bia ye maame ana ye maame ebusuafo na NDC fo anye sunsun mu no ma bi so mo do maame no ma si bu maame ne life a ebesi ampa enti ko basa de sisi a enye odifo na wahye nkom no ena problem ni fiu na emom eye mu amote asem na mantu wana ho eno ni problem no eno ti na on jumadi a yedi afutu obesu obi a efa ne say se odifo bi hye nkom fa ho na nkom hye eye negative wo na wo say negative because e bia anya wo de
ebia you ebia yare ebia ya to renchema instead of say we be with D for natem now because we a prophet of doom die be nti no D for the one can cransesem awrechichiresem any adea nke betimi amama nidaso na rather no kwesemi adea yam sisi ni usuro any uwo ne yare won nsema breme instead of say we begin sa e was say rather would that odi for ni pass ese odi for na timi hu adeboni bia ka fa ho na obebusa Nyankopon na Nyankopon be kyerɛ ade potea yɛnyam fa ade no na wade wo ho if it's a Bible will be a seat but so what na de bia wasɛm ne sɛ o media me pese no ma papa nko ani twa kyerɛ me ana no ma papa nko ani Nyankopon di fo nka kyerɛ me ana bi kura wo daye mu no ye wo no ma bi o Nyankopon twa kyerɛ wa ɛyɛ negative obaya wo adwuma no we see oh say nye positive dey be e bronsan na yi a kyerɛ me into pay attention abaya big mistake into whereby ya wo an commission fa wo no so ye wo adwuma and number 2 you whereby Nyankopon betima bie wani never di Nyankopon bie wodi for na ni eba de betima ka to say we say dey e ma obi ama na ye wo kwa ye wo adwuma no okay enti ni Nyankopon be ka to say me mo bia ama na ye wan kasa ye wo adwuma no eno no unka nkyere ni pakrompo because o ka kyerɛ no a de be ne sese wo ye but wo odi for na Nyankopon ya kyerɛ wo ene wasa wo ye wo adwuma kwa te say me say ade bi wo me ho ye wo nipa bebre bi o me twa me ho ahia me hu ade boni bi for mo amenka Nyankopon se me ya me nya wo adwuma na maye but bi on so na be require say wo se nipa de spiritual direction bi a me ka kyerɛ wo na mama wo hu emfa wo se wo badwin sa ade ni negative meka no friend actual enti o whereby ye d4 no Nyankopon betima ma ebia wo hu ensu ni kwa se wo ka wan de ene bi on so a Nyankopon be ma obeka oka ebia nipa ni mfiu ena won susu d4 no susu na Nyankopon kan kyerɛ sɛ ye hwe fa ho but Nyankopon wo bi whether say negative whether say positive no onu Nyankopon ma saade na si na miemu sɛ nyame kasa ampa because se nipa bebrebe tirim sɛ Nyankopon kasa bi okay asofo no bebrebe kura no mani huna de o ma so nti Nyankopon no bebrebe kura dwuni o sɛ Bible quotation kwa na yemu yetirim ne mo mpae Nyankopon ni nipa nkasa enti na sofo no bi o kwa no mu ni sɛ Nyankopon ne ye kasa enti sɛ yemu bi no a Nyankopon pie ya ne pie ya so no Nyankopon pie ya ni sɛ ye positive sɛ ye negative na se ka na de ni sia eno na me ye hu sɛ Nyankopon bi ho ampa mama etina bi no obi pese o hwehwe ne hyebire mu a wako nyame difo wako bi sasa die be ne Nyankopon wakafa ho na amaso obi tuwa na mo bi a wako Nyankopon difo wo sɛ mi di Nyankopon di so na me nkofo difo mu da so kasa ampa enti difo yi me pese me ware me pese me tukwan me pese me koye adwuma wi menye sika me paade bia me pese me di me sika hyem odifo hyehyem ma me enu nti na ma me ministry ade ba to ama many take one-on-one counseling when I say imprempi me one-on-one counseling eni Nyankopon bie mani ema me fantasy onipa bi on ma e bia wo ye adwuma bi adwuma na oye no wa ya che adwuma ni ntimi mani ntwumpom ba de timi bie mani timi ka kyerɛ me sɛ adwuma be nyewa adwuma ja ne koye adwuma okay sometimes onipa bi o kwa na ma me o ka kyerɛ me sɛ onyai adwuma na oye no sa adwuma no e bia na ni te ho do sɛ sabi ye bia sabi o fason keten na de brand no we okay but who di for no ka kyerɛ ne sɛ Nyankopon si wonja no koye adwuma foforo no o feel it afre no ko start all afresh akwete said before me be studio me a counselor was sorry them obi ba me nche o de mo makɔ akyi ena yare bi won so de tinchini sa me bomba ye mana pe na rade so nim ka kyerɛ ne sɛ on tena fa ko no nye ne dwuma na ne yare ni na as a result of odi no makɔ chinchina se wanyai a chinchina ya odi no makɔ akyi mana sabe ne ho ntone da me ka kyerɛ ne ni ma ye basa ana busa sɛ adan was a prophet ma ye adwuma ya cho ana se miniska me de kwa kwaje shop
na matena faako enti professor kobasa dia meye ne den ansa na Awurade Nyankopɔn nam ne so kyerɛ ne kwan wo so yɛ de bɛn ɔfa so ɛna meka kyerɛ ne sɛ ne yere shop mpo ɛnkyɛn a o de on start adeɛ no ɛna me na di wo nkɔmɔ enti sometimes no your prophetic word ni bi ɔnom ne sɛ wo di Nyankopɔn di so na me nkɔfo di fo so kasa ampa ana wo nipa ne mpo wo di sɛ Nyankopɔn timi na moda yesum ne wo kasa ampa ematen bia usugu nyame so se onka bibi nkyerɛ wo na ma wo kwan ya befa so abebɔ wabrabɔ ɛna ma me ka se mo ise hwɛ metima ka se a Christopher 99% sunsun no ma nie fra oba so asi asofo bebrebe nie fra wo sunsun yase oba so asi sofo bi tie me awedi your sofo bi on ma with this of die for 5 years and so Nyankopɔn ne nkasa ada Impossible Nyankopɔn na kasa eda esu no nko a. Okay. It is any pana on your prophetic experience pen, on your visions pen, on your trance pen. Nyankopɔn man a prophetic message direct pen. Sa woni pan be feel say Nyankopɔn ni pan kasa di. Meanwhile Nyankopɔn da so ne ye de be. Ene ye kasa. Enti ye di fo no. Nyankopɔn ambie ye ni me ye mu bi hyɛ wo nkom no. Enu ne mani pa mu se Nyankopɔn da so kasa ampa enti me gina ofidie so aka akire obi ase Nyankopɔn da so kasa onam da yesu mutimi kasa onam bible mutimi kasa enu nam kofo adi fo so timi ye de be ehyem kom enti so be fidi se otu anamo be hwehwe ne hyebiri mu a Nyankopɔn dom no e wo se ni pa no tu anamo because King Saul po no otu anamo hwehwe ne hyebiri David no otu anamo hwehwe ne hyebiri Bible say Emra King Saul no what ase no many purpose of hwehwe ne hyebiri any ahini ni ye dan ni bia no okọ odi for Samuel ho ana Saul efonwe ana we Nyankopɔn yi ni nsa firi ne so enti no odi for Samuel nhyɛ ne nkom biem ene do point bi no odi for Samuel wuye odi for Samuel wuye ni mpo Bible say King Saul ya ne ho echo beifo ba bi a owo oye a witch of Endor echo ho no kwesere ne say empokura na odi for Samuel awuo wasira ne se onya ne odi for Samuel samai manemra no ne communicate ampanso beifo ba ne timi fire odi for Samuel samai mane bai obaya so die bi nti na madana wo mame na na wo ha me ena so se me pa wo chew se Onyankopɔn yi ni se firi me so minim ne wo mani minim ne abraba no beye okonso da mani ma me Filistifo okoko enti ye benyane na modi for wakan ye besi a kyerɛ ye the one who did for Samuel samai say bibia ni wa ye betimi aye woko okon na obedi nkugo na wobewu ampa nso sa pepepe ni siye empo odi for samai yes accurate machine community so odi for na tiase eti mpasa me catch obi o hye say so odi for bi shankom na senkom se no odi for na show no say a positive a ye ho adwuma na mmerem e ye negative so a ye ho adwuma na ade ntimi mfiri so ene waso dai bi na negative a ye ho adwuma na ade na mfiri so anade na amam na emom say positive so a ye ho adwuma na mmerem na emom ubeye big mistake say obeka se wundi nkom hyendi titiru ne say obeka so di fo bi ahye me nkom na nkom so di fo na share me no enye positive enye metukwan enye me beware enye me benyeska enye me benye adwuma na rather than you eye yare eye atorenchem eye basabasa ye enikwa so bi adwene yensa anyo difo mi misa se nyame kasei wakasa kyerɛ mu a ekwan ben so na ya na wose mu fa na mu deliver message no because ye ko bible ni mu a abra na David wayɛ mfomso na odifo ni kwakoyi na ten no wan kan straight and chenesa ofa kwan bi so the person bi kan ansa na David na kasa kwa agye mfomso no tuma ansa na asɛm no eba enti se nyame di asɛm no fam so a eye TV so eye TikTok eye social media so na mbeka no anaya na mo try se mo benya kwanya no access no to penimu na asɛm na fa no ho na ba na ya na mo nyanti na ya mo defa media no so okay nietie no say so Nyankopɔn e the prophetic message adi yensem e de ma odifo a your kwan e fa so e deliver ade no na kwan e fa so be deliver ade no ni number 1 say odifo no direct access to the person e be hia so odifo no konipa ne nchen kokoom na oni nipa ne ye de be edi ho nkomo enu nti na me say Nyankopɔn do me hyɛ nkom wo badwam pa
but deep and come she be on mama shen one on one. Okay. You be a friend phone so as a prophet she shall me shebre mammy. She shall no be mammy. My warrior she should be mammy. My Juma sem she should be mammy. Me pese me 2 crowns she should be mammy. Pese me koye Juma be a Juma be wame. She should be mammy. One on one. Me nyankopon na me so ne wo kasamo because ye nya direct access. Okay. And you one. And number 2, so we need direct access to the person. And what so will be a bit in your scene so. Now the message, a man say, nyankopon the message be a man. Na me per se, me nini pasu me siye de be 80 wu komo. 80 sekobasa, message nipa na now no so no. Obetima boa ma oni nipa na hia kwa, for example, me fan say dia me te hey. Ne nyankopon die mani mama wu bibia fa president wa. Enye easy so benya access. Okay. But when the befam panyimfo bi so. But man ye beka no kra on empempi yo panyimfo ni bi ono kwa no mo bembeni atitirofo ni nipa bia e bia nkomse ne kra ne fa ne ho. Enti so nyamu ni se odifo bi pese wo beni panyini no a ya no odin se bi kwa jabe wotu na mo bi de tie nipa no a wan so odifo na beteto. Enti wo tini ya bawi atini ya de be etini sikwan. Me ka there was a time na ma bi plan so be kum ni kum e okumase. And me try ya say me pese papa no sikani kese ye protonto ayon rose wa gidi bebrebe o kumase ne branches na won cry. And me try be possible means me pese me rich papa na me can say be chene ni da no so because na ne yiri pese kuro. Me ye me yiri no say me ye prophet and na ne yiri so atime nka wo area na meti. Ese meni huna de maso so tinya meni enti se no oba ne gin se me pese me ka no kore na na mahunu bibi na me beteto de atie ni ku no oba ne ye ya wa ma me ne be ma na nhia adi kosi da kru nyankopon cha de na me kobufu e na me ma no so be bufu e sikani ni be bufu e ena me ne teta ena m ka chen se papa me srew owuo emfra me him e wo fi na ehim e wo bola udidi inti money now. And what Jamie number, and what pen me the bass or the demo kumasi be woman, and na Nidinya Saquine, and in a Kasai, and my uncle Polly utilisia the no quine. The new pomi yaman yen and buy. And yes, some Emma the Quintiano band pesu cum free one, yet Miss Sylvia the enema be yet in your boko. Ain't you know, you will nip up beyond the mess direct access a papa will be so. But you will nip up beyond so, mammy. Who are what you are so being direct access away, ya? Who person would default be so any pana upon somewhere barrier, also on Kenya, mammy, so we shall not really serious, sir. Nyanko problem in social media away. Say your Facebook, say your TikTok, say your Twitter, say your dear Bang, Instagram, say your him for YouTube, be a better media for the amount multimedia because who would default no a day back out on or be another general from the back as a software per hype. Mama me kind of credit at wrong. Jay D4. Jane to the beyond my preset me be dire suit to some mammy. Yamia do to fefe. Minty who pass will be pursued kumwa. It's mammy come on into. Minty min come on into money you may damn in. Me kindly ministry mom. Me starting ya Juma fufro. Papa be ye, no your henny. Na be pimine, me cassa mina me kum papa. At the point of my casa and say, everybody can be actually clear. As a papa me union and conform me and send the abon who pursue me cannot watch in a car. Me who know adiano, me ya access some many papa never casa. But that time nothing me William Jumintino. Number Genium say, a negative. It will catch it over here. One church and uncle crowd, what problem will be because I am positive. Me shadi me wadia twice more than 21 times manka am paran conform and send kum papa no twetwene enti da bia me to no ma me feel say sen ka mitimi ye body timi catch the papa na enka papa na ensu na me suro enti me nyin wo prophetic nim no eno na ma me say that bi je wo no ma bi o de se Nyankopon yi kire wo a se empo pe direct access na we nya se nipa ne be wunti no pekwan pia so social media kura brabeka se empo ya beti watu mpa ne nipa ne yansani no beti commission next will be obede no a Nyankopon do obede no because there was a time show bi so ebadi bie mani ma me hu panyin bi no wasam ka no me ka de no empanyimfo bebe frame threaten me
And so papa nanka say we are no kuneba no anaju. All about the taxi and about taxi driver and the ba say be obi an wono. And nyame na me so buan yes spiritual works man dey no. Meanwhile, say na nkofo na cha no hia no an. Omo ana pese omo yes ade no no is to ase akonya. It is sometimes no unya direct access the bia obenya bia no. Ubetinya become because pese nipa ni bewu. Found in the morning. I send into some move a kaya and your hype on a more person or Debbie. So for radio wapping. Oh, Debbie, mammy can't crabby. Oh, say a deep for Nini Pancasa, you go who will be brave. You will nipper be on my young Yamijua with Pasuka. And you nipper be on my young or him she share any. But you won't be a young couple of frail or frecrogeno. Say that you pay any piasso. Next you know who begin qua. Mammy. Some of us shama dear Nessian, a quaint piaba faswadian, a trobet tibiano, a many penny our gibiano, obedian, Obecandianama, a twati, a many penny timena gia. In Tissenipan et tetua, and Chirasa high, Nemuno, Seni Jeremiah Kaino, was a saman cansamoa. Nami don't pay Mr. Shimmy to send ye Janny Jagu don't paymono. If it's a question is mammy, and you only papa any power or deal with you, baby, and your spirit, any many penny baby. Whether you mean the yatro, whether upon some yatro, into your quaraka, and a spirit in a yibi yatro of any panel. That means spirit in a person, what if I crow? Okay. Ain't in Primpins a decent bar, and a dear bar, and commission bar, but you the piano, and you be being found, and your bonnier you be found, and your papa so you be found, and a mammy must study a dear to our brother you will say. So we shall soon, I will do we are here. Christianity yen ye dwa yenum ese ye Nyankopon no to me wa magi Yesu Kristo ani a obeyira sa na ye nyina yididi ye de eye but man na sanity eye sounds na tie because me gidie no tina me ye osofo se na ye nwa yenum ye na there be man ko ntie ye dwa yenum no na me beba so no okay the way ye dwa yenum no ye mo bi agenza se the whole world the Christopher ni wo to me ba mami eba practically ahụ yen tumi yen yelo enti no sunsun wi ase no obi a wa be no we ni wa so bi ani se Christopher dwa yanim kwa ade enti na ma Christopher dwa yanim kwa ade ko te Christopher ye dwa yanim kwa no se din se Christo ni bi beti nyame ne amanya nkopon wa kire ne se ye we a Christopher be enti nyankopon ne and I want to Nyankopon nsusu ba out ba bekasa na ye the marking scheme I dey be atom yastic atom ni e marking enti se ko basa na we di for na se nyakukudro ne ne tin na de be hyen komo a Nyankopon abopa se ukuta prophetic spirit and Nyankopon from in the office of the prophet we don't say the point to be now ntimi opriti adentia because of nipa no dodo na ntinyamene enti wo ti Nyankopon ya fili se wo mfiri Nyankopon ena se wo mfiri Nyankopon dia ene no beka bi enyinya dia be yenyini ana ma mehwe enam se yenji no ma bi nti no Christopher ye yenkrofo abayifo peya wo munya yentam hwe awade pie mani sometimes to abusuam ene ensole ma ba asole abraboma mitimi bisasa de nti ne agi Nyankopon di ba be hye no obi awade abayifo bi na hijack aware no. Okay. Obi visa onya nyina bayifo bi na ma onya visa no the question is yaji Yesu de bompa ye ba sorry but adintia ni nyina ne say maami ye ni ani ena ye ni aso na ye wuni e koso enti o Kristo ni bi ono mo a ni pa oso ye the best friend the pa e ye bayifo ono so na say in life your bema bi ono mo we sia girl bi tinchina twa so be ware no enso no sinim so ba na je no contract wonso anya press up so we wedding chinchirinche amano bank when you bia ka ba wonsa say asoma ne fia be for campus so be destroy when you be ye e wo sunsum ntino wonso anya bra fe na wo ko bo no ko akoye wedding na bra sabe ya bo the pass on me destroy entini ni ye titu ne say Christianity wo se nipa begie di se Nyankopon da so kasa na ya pepe ya befa so ye ni bepie aso bepie
And now you be when you was soon be able to with D for being the piano and so be. Let him be that communicating what Tin and component of children and so young, mammy, and soon akudie, and soon no man when ye tia, ye near who say a back near dodging tinity tree and perfume in a fire and so, mammy, give it to my George's idea. Ye bad dog, you know, therefore, Mr. say. O kasa no ka se nyame yi edi ye nature Yeah. E woni e wo ka kire wo sofo no se wa ye bibi fa ho. Yes. E na woni wo ka kire nipa no se onu ne enye bibi fa ho. Ene ne e ka ho. Se ye maami de e ba yi. Wo de yemfa ne se eye wo difo na mu hu ye no. Wo mu na wo se ye bibi fa ho. Se nyame yi bibi kire. Na wo ye bibi fa ho ne titiri ne owo de no. Wo ye bibi fa ho a etimi twa emma and I hope we yet me better say, Mammy, if you are not a wound ever, and I are Yakoba. And to me, because I say, a home popoye, say, by never dead so any I'm passing a wound ever so, and I have yari. Mammy, the cruel woman say, and shed answers some pool. I say, Bianca, you would not done yari you. Oh, wanted that soon in a meal. Oh, yes. So be catching up, say, a yard to cast some near fight your mammy, if I could diagro. Into when any idea no home and popoyam put out one custom was some near to come. Say, home. A buyer mammy, I want someone, and ye are yasamu. Ye D for the sea, she money a bompire, and ye are yasam ye. You are some. A ye be all yari. Oh, mammy, let's say I are beyond one Yakupodum. Sebekuna and Kunati as a season show on a sabi. Unu ma, unu yere. Who are the Fukama, Miss Children, Yamin Pangu, said many a stroke the beam, and so Mobusia for no Maria de Bay. Attitude, it is and Cassadu, Yariano Ebekuna to Atuni, and it's at least a woman's what a fact, but none of them to me back, no Mobidin Wago, Neniaji, will be all one with Misha TV, Sassan, and Niaji do so what a fact, Barabobra. They say the Brawa Bono, and Mena cannot tell Sabisa Bin on Subi Chane Breswaba. And kaya norma ba mami ye mami asema ye kan ye wu asem ne ye kan ye yare na manfo keke sen wo yanu ba ye di for ye hu wo it me say paya mi bo piano eye se owo bedani now back to question okay ye wa ba ye nyankopɔ betima bie wani afa yare ho afa owo ho afa de bie ye negative ho se we se mutu na mo ntem ne wantu na mo tiniye too late whereby ya wutu na mo no saade no eye later bibie no ma be ya fa wo be yi yanko bible say emra so fum nyankopɔn na nyankopɔn na odi for some so catch the source onu nyankopɔn yi nsa de afi yes ohene source bible say edum pempen so bi on so ni hu esre sam was so panic so oni nyankopɔn kasa nya de ben emfa ma no so sam wo ko nyankopɔn anim ese o pachaw ese nyankopɔn hu ohene so mobo no nyankopɔn ka kire sam wo say jai se wusu na wo bompae na wo sere edema so na so ma ye de ben ma paw no na ye too late dia ma so okay enti nyankopɔn paw na ma mpan so so owuye ema nyankopɔn edane nani de kɔso David so nsa enti the question is enye se so ya ho ahantan o eduru point bi no ɔgye ne mfom so to musere senka nyame mfa nkyɛ no so nyankopɔn mfa nkyɛ no abinti ana aye too late yen hwabro nsam ma me se nyankopɔn bible say ono na he is good and his mercy endures forever sana bible naka ba when nyankopɔn o ye good na his mercy endures forever abinti no ntimi mfa bo nsam bo ne nkyɛ no abinti ne nyankopɔn ne bo nsam ntimi nya fine yes nyankopɔn ye humoporo nyankopɔn tinimo ye anya bianti sofo bi a watene bi entimi mmompa ye nsire nyankopɔn ema nyankopɔn ne bo nsam ntam nya fine aye too late okay nyankopɔn ntimi ne bo nsam ntam nya fine da na se bo nsam ntu na mo ne ntam yes the pempen so bo nsam hantan ni koko dum ye no atera it is a friendship you ba damfo bi odu obetima ye wade na ye oya obemna wo sade a waye mi mani anyo ho ukunu betima ye wade
When you are your bit my idea, when you are your badian accumulating a bit 0.2 at the end of Proswam. Time my a beam power patch when I had your now you're too late. Ain't in a prophetic message bar. We ain't send your woodman tem. Okay. Why no woodman tem a clear too late? If we are seen Tiasia, it is sometimes no. Obi ono mo asabi ebia no makumu sunsun. Na abamanim. Ese bia menya nwadwuma. Ebi on na mitimi say for example, for them amemfa me yankase mabusuam nyamfanton. Na sebe me ofa, me busua ni bia ni masani. Na me ofa ba kwa yare ye. O yare ye no omde no kotu gene. Me nyankopon adom yare ye no eye serious na chire no na ase ne ho tom. Ama ne wa ba beto na mabusuafo nyina se o se se de ofa ho ye. Me duru wa pe. Me hye ne sa ena me starting se me ne bompaye. Na maka che ne so o mesre na waye boni bia onka bi ni machini ensre nyankopon mfa nche no afi na ma starting ni di heaven honkomo ti abusuafo de ba omu bisam se die benti na mekoche ya wo fa na me ni di heaven honkomo no mu ni ma de kro ena me te ho kire ye wo fa ba ko na maka che ne so wo fa ye bompa ye sen ye fasting sen ye ya kwankire sen ye wo fa obewu ye den obewu enti nyansani amahunu destiny say mama prepare ni dachi send ye be ani wuchi obi yon sra ide ben osra mama ko nansen enkofo bi ba ma sori dem omo ba beti adanse fa yare bi enyankopon adoma yare sesi ye ho ena omo beti adanse bi ya penam ka chom se dabi mo beti adanse ni pa no ho de bayo ade di esese ye na ade no afode bokakra bi bebam yenye because nyemisan hu wa chire ni nyame amwa wa bedi adanse enso still obewu me kind of busuafo gate na no start so mu di matem esa asofo abani sikasem de bibia ni a mo pesa mu yusu adwen gi esika anti gate na no ena me member ba kwete no ba be ka che me na me frɛ busuafa nyini ena me se o adenti na BBC apie o puppet so na sebe mo de aye kasa ni atem didie ena panyini ka tem se mi ntwa so o mo koyo ma mfrɛ ni di me tete hu no no mo pesa o mo kire se eya adwen na me pesa mi yusu de gi wo mo sika meanwhile ma be de nyame ase maame menkase nyame ayade ena menkase me nso ma hyenkom ese bia bibi boni bisi na bibi boni isi sebi 1 month later na ampani pan wuye we ma be dia dance oh yes maame me asemo mi kan me kan yesisu dia say nipa bebebe wo no wa so yare na nyame ye na dom na obompa kakra na no to ne kakra bi na prophetic message bi back it ewa chire ese yenye bibi ntoa so ofili se ne wato ne intimate komadwumanti ye onipa bi okwa na obampaibo e bi o yare ye de bampaibo ne wo ye de ampaibo ne po ma bi ye onipa bi o mo yire no sum nyankopon but enam say no man start ye man nti aduma kwanya bi wa se de kwanya bi ama na wako US wako UK to be say we do heaven enti sam kom se baby say we say wa Frida ko US baba ifo no mo ya visa no ma duro ho enti still yenge sunsum no ma ne ye protection bia obeka cho se ma be duro briche ni die mo mfa mo nsem hunu ne motete Ghana na fo mo no ne mo di fosam no nto nkyene ampa so gon so kwa konya problem enti senkom se ba nye se wutu wa na mo ntem watole bi otimi boawo eni onkom se bi onom so se ne se delay a wo ye hu hia nya de be enye yi ene bi on so na ebeba bi a obetwinche wonase but bi enyankopon ade betima duru point bi no na nso ba ye be ye ho bibia ma na ye de ba it depends the state odefo mpenefo se na ewu ohunu mpre no ye ma mpeni John Evans Atanos na mefa ne currency no te akonwa so ena nyame to nsa frem ye ma me na anaji o te akonwa so se vice president in fact on the first female vice president wodi kan aba wo Ghana ma no sisimu na so ekoba ne se nyame mfa sama ye ma mi ayare se ye wokwa akopin se wanfa ne nkwa ansa ya ma na akwa ye mpre no a mpenefo mienu te akonwa so a wo mafiri ekoba ne sa asofo ehye nkom edie na saade we ye mam afi wo man Ghana nsunsu aso be ne benya wo so ma me ne kure wo nyina se imprimpi ni mpanyimfo no dodo na no
Se omudurum pempenso bi omunye nkomhye. That is the truth. Empanyimfo ni bi ono no mo ba bi durum panyindie level la. U kan komhye pe. Ogin so piska. Enso nka ye mampeni anklata de ye nyina di senka wono de otumi kura to kwan fi ha ko TV Joshua ho Nigeria no ginyamedi no mfa nyame sumu nyago ono na penso kwa na ye social gathering be for man ho ye munsa mama nka sembi emra ye the late ye mampeni esabi Atamios eko TV Joshua ho ade ni nyina ba out no meka no channel bi so ese ye wade bi esese ye ma papa no ya anya ma papa na enche e mama mfo ba bedi matempa a enya asem ketwa na mama na ede ba de no wose ye ma e wo mu se sometimes so bibia no ahomoni etimi ehye chitumi ye but ahomoni be ye bibi o pe bibi ade ye nyina so honamani na mahonamani no wadwene ankoso se ye sunsum for example honhomoni betima kumwawi na so honamani o mama yare ni edu beti hospital sa sene be ya wu e be ka se yare wi ni kun ni enya yare bi din abo mi wa o ma che na ma wi wi sunsun enti onipa bi ono mo a obetime to na mo akoti bi Joshua ho etimi akomia mia bibre ho ba nipa na wakọ ne nchen se ne ni wuna de nkwa akiri a wo no wakọ obefiri so wabompa e keke ne de ama wo nanso se wo wunu ne we akiri a e bi betime ba se ye wo other things beyond no so hye na wo ye wadwuma no anye de be na wanye adekwenti ma mekasa ne so sempanyimfo no so mutie Ghana edifo ne mu bi nsem am telling you so mbenyina che because mama eni ekoso no se obi si eye hunamu yare ekeka me ni nipa no beto challenge aka che nipa ko se nipa ko boa me se yi sunsuma de odifo eya na eba ne se ya na ase edifo ne adi machini so nyesa baby e ma me wanyi edu nya 73 years wo ba obo ne homodi abaye professor baby a wadum pempen so wa brabo wasan ba baye nya high officer vice president sunsun ben ene ba baye ma me na se owu a ye de kwa kohye sunsun mami wa mama sere alikwenti wa mama sere ni se mami opa ona na abiriwa wedi 90 years kone nchen ka se nana ebi asabi wa kone nchen na wo kone nchen wo se nana me bompa ye de ma se nyankopo adome ne nko awu ana echina nko awu ne ti asema ona na wedi 90 or 95 years no be dia ben obeka so ye beifo and you wedi 100 years na onu ankasa nim se wedi ne nkwa na amen obre empo ni pedua na ye mere empo no onu mpo sere se yenye de be yema ne ntenase makobompa ya mudi e wedi 100 years pen ai nipa ne ka kire me se me mompa ye mane na pomden no enyi peye ade also person nyini che 100 years 100 years mama me na me ka me kire wo mi won panyimfo bebrebe o manyinyini a me ni bi bompa ya de bia me ya me ka se o nana na ba bia wadu die senka wu anka ye nhira oti asema mo ka kire ni o mo se bibia di asansi so ahu de chense ubekunu umma emma wasi bibia no is so beautiful until so bia di 100 years in pan and bible so be nyina che it is so bia di 73 years obia ni asasi so betima ka so with 73 years with 80 years with 90 years into bompai so wo mra me fa no obi obebompai so wo mra me fa no na bia ya bia pa so ma yare na tete ama yare na masabe bia efie sika nyina ehye na no tie otimi so wo a eye because obey adeso adema abusua ba me onipa bia wedi 80 90 years na ne ho odi biara o sere nkwatentin odifo me nkase owu a enye hwio me kire se ye kase eye sunsun bi na ede kwa kwahye ne se ye nyema eye maame no sunsun bi tekire na me kire se maame senka me hu ye na afi na wo struggle wa brabo ma afi na wo fefe ba e na be kase sunsun bi ne pre ade na oba benya no ho se be na ade ne ntimi mamu tani onku ni mfiri ho se be bia wa ba bedui se sunsun bi pese wo ye na wantimi anya no aba be vice president enti bible kram enfia nyame de mai 73 years enti wokwa ede nyame anato nsa de afre mami ne tie no say ye mami di ade konti am say yesunsum no say me no mania bi e wo sunsum na mahunu se wo
nkutia ne nsorintia bi koso Okay. ewo baabi Okay. ne nkutia ne nsorintia na ekoso in the realms of the spirit no ni nyina ne se maame ne nte wono mo a na se biu dipre nyankopon de ama ne free ne nsa ne kokodi obi nsa nko bi pe Okay. enti nya maame ne pe sei eno no no beka se o be pe so amaduri de obi anyame ana bibi o maame wo ti wono ma wo ji so obi nyino wadwombone obi no jino wadwombone ana maame yan shadi o boni die ye the easiest ay sunsun de because maame so obi pe wakun no tam se kan ekotwawa ye betina tum obetu to a ye betina tum obeji wasum na otito no ansole a obetu ba odu kwa duru su no yewa ode yare to su no kum to twene a maame enye news because ekokon to a court ni sunsun yes into me can yes so say ya maame di akoso guarantee me okay sunsun some complete se omedi ya hospital some kwa na sunsun some ntiye mamu a I'm telling you some e besie no sunsun na sie biu aka sunsun some be dane ade no asem no ani odi fo sunsun sem ya odi abaye mbonra ya maame na manya ko ya NDC ni aba beto dwa se ya woni wi Julius Debra ya oye chief of staff na aba be acting vice president enti insusuye ne entiye aka na momonten so kire se NDC na mu no asa womwa na abosa apo no edi yi maame na firi ho se ebeye na the position no be dampan ni edi obi akwakwhye na 9 sa no 2028 ye kwoto aba sa nipa na edi kan de na badeda waton ne ho kakra na watimi aba be president wa Ghana edi ama NDC amoniko osusu se efie nipa betimi aye ne ho ye ma oh maame na sem koma ye di nyina ye fie nipa asem na Bible kra kan Bible say sabi onipa fiefo na beye ne de ben na beye na tamfo ena empanyimfo so bu bebi o msi suro ne waye de ben oben ne wo because your ben wo nim easy access for example me fan so obi di obi ko ba bi se okwa akoye wa o mi se sunsum no ahomani timi to akode direct at the course but the easiest means ahom o pe obi aye no wo sunsum a wonya ne ntami obi oben no okay ade afi na obeye meditation na do achechira no fama no mfa wu na dwene me beye simple mane nsa ne namu na tie beye simple ma on penata ne mra ne enye so ade beye simple enti mprempi no obi a woni ni nyina na ekọ na eba ni nyina wo party ba kom ni nyina na ekọ na eba no so beye wa very easy ena ono na be no won wonya information of yakọ ena sunso ni ala information si nya pa because for example se wako ba bi no so okay on be hia ni pa ne namu na tia won information abede no won be bi otutu na namoko no akonya ne namu wako sanya no enti mprempi ne ye ne ekoso enti party ni mo an sunsun no no ma ekoso enti sam panyimfo ni bia omo so no eno ayo o madwini so said the we are said owo sam ya tagi NDC on pasa sa de ni fiwa ene we ye innocent ni tuana no na ye nkyere sunsun no ma ye ya ni pa boni for be na dwini so pese o claim lives no onu mum ye be pop back to sender na ade na ide be adani akọ no so because ma me ka no kura bi bibia ni asasi so esikwa ena ade bi a ye trend ye chain ye series no we sunsun ni pa dwini ho kwa akire ena on saa de owo nsem ya ya tag NDC ma me ewo mi se owo de e wo e da mansan ko mu bia be ko se be da aseboa but no kure wo mi se to me bi sheba bi tituma bi to me be sheba bi criminalize to me be sheba bi a se pan ba be da won ko ade a e be show spirit e ya ya de enti se mpanyim follow me innocent ni bi tie me a no mo pese NDC party no enim banyamo a your spiritual body tin yesi kwan e te se wo hene your hibi on na so te kromu a na nipa wu wo kro ni mu a ye hyehyem wo be hye na bia obi na di musu aka kro anase bia spirit bi na asore anase bia obi na ko diboni bi e na di sade en eba enti bibia ni won ma e di be esikwa because ma me nka asembi se president be nyamin pangu se vice ebe nyamin pangu me kametro se bibi sa tunisia ho ma me answer na sade ni besino na it is worked out spiritually because so be a president or be a sabi vice ana impo be a MP ma me spirit na bone ho ban
Because before we be MP, before we be president, before we be vice, no, man, me to my kind of credit, I say, the parent team can't tell them so on spirit to be any link. Whether you put spirit, and now put some spirit to do a link. Spirit is no sooner through protection any many panel. Now, sounds so said you pay a day in the public for it to mean in the crafty home. A bus in the realms of the spirit in almost pay to what the joke, baby, what could you do, baby, with 2 million. Simple Christian put a ball by a omit me pay quite bit me breaking Christian relationship. Oh, yes, mommy, for example, mommy, baby, at the same years of war. Yes, of when you're coupon sending a mere do more soon. Sabay for committee fire one. Omen him so much to a dear in young. Omen him so me dear in young. Almost starting as she show weakness. It almost started when it's out per mark or call. O pema, and all Barbin Benwa, oh yeah, only Yama church member be better outside in one Shishama and Akodani and I have to crab it down on my striking. Omshana you'll be our pensa. Omshana you'll be our penija. Only Yama quite this one, what was sad in Noyamere. So Omshana will be when he break Pradia. On the woman Tikosa, and say I remember in Noso, on the Yaso, and I was sorry in Cosuna, and for you, sorry, no one could be so could it to me. No feeling and coupon as no striking. Sounds should not be the president, next over the device. No one else could to me simpa. Omit me yosa. Ombit my dead wad. I'm what to be doing. Impomit me yim program with me from spirit no ball by not spirit in self so now on my dear my hit. It's the most important thing to say. When you prepare what you have to force us is why. So we study who say you started but we pay you anymore. Say I will not many say you soon so many shishim. No one in common before morning so. When you put the other down also so that you're born. Shishim. So we say we be before our so with me. If you are with him is a free so cut enough feeling. Corona to course no. If you time I cut enough will be a bassa. Oh, what are you? Ubi be a bassa. Oh, yeah, to be a ubi be a bassa. Yes, so suffer ye. Yadia Baba Dawso. Of course, our location, nobody has started Yabasa. Your man will need to become with some in your room. Ubi has started Yabasa. If we say, nobody be a coswasa, see, soon is soon a menu, a yana spirit, and orchestrate some. Ebiso is of the view, said near El Cosway, Mammy Yarim, say, would be a one as in Yafa, and your mamping John Dramani Mahama, if we say, opposition party, NPP, no. Yes, sir, the end of the tag, never mind a dim boniba batano, but or your vice president, ma Atamelson, Atamelson, female, be a president, and no so a blue campaign time, the Soritiano pa, or no be a president, and obey, how could see Mr. Atan, Yamifan Crency, or Mufisu, and no so film, or film one Mosaico Swaban, or be a president. I say, and a mammy so as I be the vice, and I say a papa no so crack who was empty. One more day tag and say, I be a war pet to me. Or per position be just a would nip anqua and a sister cunyano. Ain't so do us in here. Mahama won't also from a yes and yes in here, a prejudice inclusive. Send us in hotel. Good. And you tell me can't be saying. NDC party. Only be only meeting in a kumu fine say. Only dear, no song. Only near costume who be pin. So your penny or so didn't in a form. None of my bonnet and nanny. If we said the bonnet party, no. And as a Kobasa, why they with the president. Okay. And we say Sunti. Yes, and you say no Sunti. And I need you more, Mr. President. What stadium can we say a month for the Saudi and a tagging and I was with me consulting spiritual bodies I can wide the Asia. No one young couple that woman, a different 10 was yanity years so no Masadi and a 2 meter. Because if we are say, yes, me and fan tools, but a man in your hope. But if we are so you bet me, they are too strong and I walk, so I will be on farm one. Ain't he? Say Nipeka, I was here president here fast. Okay. Not only the for working on my idea at the man. Some paying for this super president, help any president you mutiania. Nya she bet my idea bo piano. Nyankopon me she bet my idea was so much one more bad. They bet me the aboa. Nemu. Adia emman paying for the woman in musine say. Baby a penny be beka so would ye owe normal. Yam found in ni pekeka. Yam found in ni pekeka. Yam found in ni pekeka.
se owubu o mani gusua enye ne to betwa saa de ne bekoso akoso ana spirit se wo wiase no de biade o mo hwehwe ne se o mo pese ni nipa adwene ye wo mo ye bone na ni see life. It is a nipa bebrebe adwene se owo taste we NDC mo a ye wa ho mo nso be hye na som se bibia nipa nguni entage NDC for say sebe empani for na nye papa no mu kom nipa de exchange to me abranso a ebia na ehunfi bi na tiba bi na yesa enti osem mpanyimfo no etimi to ana mo ni yesu nsom no ma na nyankopɔn de bibia to timi ye de eti etutwa amanyosem ene abato ho nsem wo ne titi wo man ga na sunsun sem wo mame medemensasi me bu Yesu Kristo di me se honipa bia ni asasu so betima ka chem so ye politician na oso wanji sunsum nsem ndi no betima survive enti obi a wo esina ni so wo kwakoye politics na obo politician no se wonye spiritually sound a efutu we na be masadi afutu am de be mu nipa bia pese wo into politics whether Ghana whether Africa nyina ni biase nyina se ben wo ho e was so be when na betimi yashi na nya no nko leadership position and leadership role e biara nyankopɔn do beduru biara was so timi be ho number 1 uba be yeso panyin was so be ho number 2 wadwuma promotion ba ne akasa wo na wo ye adwuma mu panyin I was so timi be ho and ye to so bi empo school dem na wo mpanye you class prophet empowerment paibo ntimi classroom prophet empowerment paibo ntimi if we say you will nipa bebrebe ama working woman more spiritually a classroom ke kaya the prophet ne bayfo bi to was won tiase wotiniti de bi akobobo ana fen so se nyankopɔ ye badom na area wo no e bia ye yu bi dwumadie bi so chairman group bi a wo me yu chairman asori na mumpo so ba be ye kwali da be ho asori na mumpo so ba be ye Austrian leader was so be ho leadership position biara a onipa biara nyankopɔn de monsa beka biara ben ho anyesa e domnani statise ba bidu wachi o mbeku watwatwene so we are secular musician na so person rise ba be dinga e was so be on spiritually nipa body for bi do picture beka ba bia kwa destroy our life enti so person ba be star o person ba be tumi o person ba be panyini obese nyankopɔn do ba be sika obese ba be ya edin oba be famous obese obe ho if you say some no mama bobo shinyira nse unya bi na unkuta bamba won chewa asase so odifo ye de nkomo nis na ne kwakwa mimisa se wosusu se amanyosem abato ho nsensem eye ebeka na se dirty game a enwo se Kristo ni bia de ne hoforefore ya na afa ye fa nkomo no ensi ha okay Mama na meka asem kese bi wa fidie so. Ne yete ne say e wo mu se amanosem e dirty game. E no kre. Now so ye Christopher no so ne ejai na de ma wiasefo no nko aso mbekwa akotena so asemra bone e de amaye. Etime de amasem ne say so we o Christo ni na fili say wura into politics a ubetimi akone nso be ho. Brani enye no ma na be mo sunsu enye Bible quotation wa bia bu tirim asem because mu a omototo o makodie ni nyina no Bible quotations go mutirim enye sa wotene onya ma asem nya mema nko asem because e ka say onya ma asem nya mema asem nko na guarantee protection nko bia no mo a sabi onya basa ubu ana yare be kono so enso san kofo nko na emere wo sunsun se nipa benyam because what jeni say wotene ni nti obi nyere ho bone what jeni say onya bone nti nyankopon bible na twa anwahia ama enso accident to ana obi to akode pe na enyam what yesu adi awie no kinka Bible quotation good ni mu no ye wo sunsun akwankyira ye mani pa ben mani pa ya hye mani pa ya nam enti ye asofo no se buhu ye pulpit so a enka say normal prayers ni ene mo bon wo pulpit so na nu abi ni yebo meka no kra kyerɛw sofo bia meka no kra de akyerɛw in our closets ye nwoma meka se ye nwoma enye ne body from ese bayi sema na duro sema na bibi dabi ye yesu nsuma kwankyerɛ ye wo nwoma ye dware benya kra benya yesi
Your portion of scripture says you read the young woman soon so pinya on the ayasi. And this away your Christian. Now what sorry I will come. We suffer catch us and your Bible quotation declare decree keke. Now someone just soon some year. Mark my words. Bibi that told out for be sasebadi. Metene, me bomb pie, I didn't think one must stroke a metome. Metene, me bomb pie, I didn't want many accident time me find them. Everybody metene, me ya sorry eduma, I didn't think one mammy mammy, I didn't think one mammy papa, I didn't think one mamma jumegu, I didn't think one mamma babe to me. Now face off with the hand in the from the show crown so Christian Yamani Dosso. Then so that didn't free me in a bra and yes sanity. Nipa pony for the mabra by young men a young at the maggin. It is a wood yemi. Now, person will leadership position be an person, yes, tower, big beer, a Bible chira. Bible in us, you Christian, and a Bible casting in us who are quanchilling, and our quanchilling so soon when young couple on a little moon. Into the Anukan young couple some a Bible quotation. Now, boy, yes, you didn't so. Now, so go by and getting kitty. Now you're fasting, now show a brother. Salomon Kabuma, bang, Bayashi, Nabayana. The Bassana Sopa say, Obaby leader, a word, you be more Piatu up in the end of the engagement. Hey, you do forecasting, we will say Empire Money, and yes, Empire David, Mammy, mechanical, Mammy, mechanical intro, and then you be a key viewer for you. What you for what's the Siacha, Mammy, mechanical, soon was some supposed to be secret. We sat in the DBT and a scrolls, Nikan and Bobomano, no one paying for no. No money out into share them and then paying for the kicker a king country. We sasa Bible, the 66 books, no, Sabi Yakin Kaino. Books in the baby on one and paying for the say a yet canonized, a apocryphal book, and only a say or aquatic book, yes, and no, and yet no. Matuaguno. We say most of the powerful people who read the books in secret. Busa said, as so for the catcher said, in the name of Jesus, you'll be healed. And so you are reading Yadina, maybe a prophet, Namisaya have bad doctor, no about was a prophet, when you have baby of a Samiadi. I then I won't come to credit to them vessel. As say, yeah, you put your shitting echo into me mechanical. And yeah, you put in the name of Jesus a echo. And you put, you not put in the name of Jesus now. Quite no interest Jesus, the 2 minimum. Jesus, it chose me back. Midi ayarisana she eduaba bimo ahaban bimo konipo was selling Indian chain. Now on famwa. Anya sana yari bi ona to in the name of Jesus. A test when so was in the name of Jesus. Afi sabi memfa say bia wan kasaro yabi wa wonana kwa obesetene what one aye in the name of Jesus. And ya in the name of Jesus. And so so for be among country on and kind of creno. Oba be jinon mo bema what you say. Be will be a CBI in the name of Jesus. Be a quote to Bible quotation. Meanwhile, Yaria no to Kwano Akoye surgery. So for Panini, Anya Okoye program, and so to Kwakoye surgery. Part what must say? Intimate cardiac, sorry, money will be with him say. First thing, Mr. Kinkan Bible. Bow Kinkan Bible, you have a Bible connected to the Holy Spirit. Holy Spirit, the better soon woman. Yeah, pain. Mommy. Opa say Psalm 91 good till reciting 100 times. Nekasa ni wati osusu ni na hintabia tena kiediam ponyinase. Na mami oda men tupunu na ma amroba imura dem ho ne hye se amroba no wan hwempo wo ne wanna ene wo baga ayawo dem no mankwa. Nya Bible enya so dem ye preaching na quote Bible quotation na. But mami ma obi ntuja imura asore dan mo. Odi me yemfa asore dan. Aso bo Pentecost, bo Methodist, bo Roman, bo ICGC, bo big churches me inadi. Na me say mo bi ko to jan to asore dem ne hye. Say e jana nhia. Scatter crabis. Mami what am I say? Me kanu ko na dia che Christian ya wutie me. Aso from being kanu correct. Ba me kanu correct ya kire. In addition to Bible quotation, in addition to Bible fasting na yebo no. In addition to sabi Yesu din na yebo no. So ben Holy Spirit awachira wa kwanchira kan. Okay. Akwanchira ni nyabo som ya bayisam. So spirit be din and our spirit be na consult ya. Eno na make us a Christian ni menye. But when the Holy Spirit build the relationship amami, obetuma chira wa say. Problem na wona mu. We nya Bible. We nya fasting.
when you be say be a sebi a spiritual direction be keke my young fama ma me that to your better bibim your spiritual helps are your dear cleansing wo e jam sasa e different ni paso e bia no bom pa ya sere Nyankopon se on fanchew enso na sasa ni da se duchi e te sem fan se bia wo kum nipa ubetuma kum nipa sere Nyankopon se on fanchew Nyankopon de bechew enso ma I'm telling you say sa de hye na okukokun no ni sasa be ti watu ye bibie ye wa gene ba yo se Nyankopon de acho babo se sasa ni du nyasa meanwhile your spiritual works are ye edi yi sasa ni de free echi eni ti da all court for obi betime di obi e ma me akodi skaduru na ma many spirit ahenya e torment no enso no all grandmaster etini ye no ma no silence spirit no wa anya de no ntimi enti sunsu no ma o asofo nka ne church members because nyame o enso sha Christopher brebre yare en komre nyina wa Christopher so Yesu din wen Bible quotation ade na anje obi by phobia man me so ani pa na se me mro benya na sai no eye Christo ni asofo enso ye ne se ya ben ye ne se ye hye na me say obi okasa kira kwan okasa ti akwanchire bia no na on ti sunsu akwanchire ndi no me si oni tumi efise Nyankopon tumi kase ye e sha akwanchire nyina no the Holy Spirit akira wo say ye odi fo ebeda sa fefo kira kwan no one number to bia no bi pe kira kwan ya my number is 0249 463182 0249 463182 Nyankopon adom mi wo Greater Accra in La Paz Ni boy town Green Store Junction every Friday anopa me yam Bible kesi anopa 7 to 11 be yam Bible kesi ebedi Nyankopon hyenkom bedi Nyankopon na me so sayade on na me so kana sem korode ne kyerɛ ma me bie secret bia empayifo ne bia tena so sɛ ne bia ye Kristoni a ni nyame ayi bu bin won so so ne bade be yo sabi and every Sunday bia so anopa be sɛ utie sunsum nkyerɛkyerɛ and ye be bia wadini mama sunsu wadini mu be bie na afin so spirit ne be ye hia Nyankopon adom no oba awrade be na wo problem bi so na fra me phone so na pese e din komo fa won wo se ehwehwem ye bisa awrade ana say problem bi no se e bisa awrade no kire da ba hyin ye so a o friend so ba di Nyankopon adom no wo je ne fa wo de be ye odia odifo e da se pa am so sure abusia ye ne Prophet Prince and Cancer na atwetwe nkomo no mesrew na waja wo comment e wo video yi ase e de ama me bepamu ye begibre na yakoni nyinemu e de amamu afi eye too much G8 me subscribe button no so ya fa be on ka ho sa no upload me to mo apel obinya only first person ya obinya notification wait me aboso ahwensem ni nyina all the social media platforms so ko ha eye too much G8 ya so wo subscribe na wa like ya share ama wo nua bi nso enyi wi ahwe that good ene edin ameje so makra